Thlirtute chi bai vekule tun tum video a chuan chhungkhat laina hnai vai tak tak te kan tlaw lai vlog na toy te ani a tin chhungkhat lo tur om tak tak te kan tlaw man tak lo ero poi kan ti hle a he video kal tlang hian an hria thiam na kan dil ngal zui boke ole tuna kan thlir me khi dur tlang le a che vel ani a hei dur tlang a hian ka kazin ma mi a oma zinga kan han thong thawani kan kalma hle ani amaro chu hei Thlirtute min lo welcome kan lom hle a plans te a pongpar te le a huan en kol lai te aran te kan han lak saka thla kan hu du si a drying the stairs. I'm coming down. Okay. Yang chuan hun kan mangani kan lom hle ni chunga po pongpar ani thalu tuk tai ma ti hriat reng mai ei dragon fruit la chu lo nei turu top bok ti tak zatin ti ni hi pakhatapar ara kan ti don nge moi turu ze mai ti hian eng lo ve ka hei a mu non tham ani mu non ve ti khop mai mami hei i thil ka lo video char la char mai mu nom hi ka tia an oi ni e tiro hei wami chukso ka kazin ania ani hi kani fanu ani hi panin khan han ding dun te u ngoron ni chwa lo la man ding a thim de utla mai okay chadun lu tu in chelo in me top helai hi e khai helai te hi no pang thilbel engi ke monin det noi sekre khan da nan puan phonan te wa su changa wan han phonan te varem chang em lan po nei tha mami hi o ka cousin mami hi nu tai ma te mai nia hei aplan vel te hi aturu ni vok te vula lanang nei tha khop mai ei te Mizo ingai lo yes I'm coming moi pongpar hi mami hi fel la lom nu tai mazet mai hi nia mo nu pa hin felania in te hi man lai in ang chi khania oi in pongpar ti in nei do tha mai moi lu tu kheng te hi kil tina pongpar hung hai ani nga te mai nia avan turu em dragon fruit nga lutuk baka plants te po nga an khoya man the ngal chi vek te fresh flower han man an khoya man the ngal chi vek om boka ka i thle mai hlomana mami kwan hi ani hi du tlang an phasa hian kai matakin wan en kola hei compound te hin nei zaw nia chuan hian pa hi mapuya ni a apex bank a manager in a thok meka chei ma kal kan ni boka hei dar sari le chan ve vel ni a alama thokan boka an fa te po an la thomu mal lawa amaro chu ma min breakfast tui to min lo siam saka kan e meka chuan kan e zowa a aru te vok te kan thlir ho le don ani toy te hei aran vu chawa artui artui oh nursery en mo hi artui la isen lo an nei bok adot le oh broiler an ni bo chuan chungkhat lian le de chuan hei hi adot le ani ta a thang lian de ho mo and classify thiam hle mai hei atui tur hei hi tui tur mo ani chu atui tur hi hian in sang in da sang tinami alian zok kha an tan lo tal de to a mani an sharing ka shenga chuan hi te zok an lak thar ani hi like it yes what
The rooster. rooster an huan iskut te balhla te chuan ko te bel te kol thei te chuan enge samchok khate te pon nei a dol lan nei bok atin reng an nei ni hi lamah buka durtlang ke vi khai tlo pheng hal tiang kan tia kan phei ta a tukin kan jing chuak chu hi KV paradise kha durtlang kan kalawagin tlo ngal tiang kan tia alamah shata get pokin hong lowe mani kan han tlo don ange helai mun hi kala kang ngai ni lo tun ma pon ni kan wa man ti amoi mo nom sin an ti thina kala kal ve ngai lo wa amun ma chuam khop mai a theng thon wam hle ani he ta en zelin khu lam khu leng pui lam khanita a khu jing chu mina bo rui baya tlang te po tlang hnuai a ti mayang zoram hi scenery hi kan nei mo yani they close the gate they lock han lovin kal lau mai chung kan lu thei don lo ani Hasn't got any sign showing the entrance times, the timetable. pa chuan lo hun bi tur om ang shatir na te po eng ma om lem lo ni mo le bul nai vela hian ati a sir vel bor kan la tarin ata ni kan han sir zoi zoi a helai po helai zo te chu look there's a cat very friendly one yeah Mizo ram tlang dung scenery kan han thira trial chu minan bo roi paya moi em ani moi takani hetiang tluka moi hi vel danga po om shan chuang lo ania Bichuan bul tlang atang lo plan thla in Tuikual ka chuka hi step chuk ka hian kan chuk me ka kani chungi te kan tlo don ani khu lai in ring khu kani chungi te ka paramate omna ani a o chuan hei ka paramani a chuan kani lo phei me ka Hi auntie welcome Good morning. kani te hi kan kalma sakin kan tlo me alo tun tum chu khonge kan tia toy te ma ni se kan te kan ron tlo sham cheu ni tun kum kan lo ho chu ti fel tur ka nga lu tu ka an hi ka ka zin pen ata nu pa an ni a an ni hi in pui lua me kan ni an fa te nen chuan ben hi transport department a thoka motor chungchanga karon ber thin ani boka pafel tak mai ani a patlom ngai thei tak boni ole boi te una po an fel an lian to si sin sena an fel le ni Yan kan pai nan si bai le dan nga kan chwa sana nga chuan pia loka hian mam mo kita nu pan oman tlo le lokam ei tu kin chu ka chung te ho pa berin zong tra lo ziat khai chungkhat te ka thonga tu kin chu hei min han zu thong tho lo mani hi ka chungkhat laina te ho mo in chu alom om nei valan zong tra lo sia lo bokamo hey ni mai atha nu patang wal wa ni zana kan in sar chu tia lon ban ti lo mo ve ka video te chu min en ve even en sak ve du mi te ka lo ti mai maya ka lo vui tre pasin kim kha la le te ti re ban ti lo mo tak
lâu chụp vật tệ hay cần blog chẳng chắc anh nha hey đã tụ Thank đi you. vào hậu chụp ha Oh. hey mam hoa ki cake te siam thi ne ka tia mam hoa ki tan te hey hậu te mà ni se kan hon sak ve ni Ni za na kan em sa na te mi ron tlo tu man le mu le ron. mà là gì reng khala ni mo hey oh hey mam hoa ki ni hi kalai zon no at tura ni tur tila ni chia lo ba se ang tlukan ni Happy New Year. happy new ongor Kan le ti bai ni lo. oh happy new year hey ma ho kai ni mai ai tha te poi ne yang ba Thank se you. Này lòng này ang lòng. mi kan ni khaฉันรู้จบกับบ้านนี้ต้องมี ei lo bang ตัวในจุ่มหลง kan ron ei ang tlukan ni khita kan ei te chuan ei ang tlukan lia lo kan ni ruwa ti te na เราชุบเราชุบว่าชุบ Ka ko na pa ali ya ha kia. ria re nge ti han bai scootin ka phur Mi si ga pa kan. ai zo la scootin ka tlat kwal pui vak mai ni ti hian นี่เราจะได้ไหนเรามอง oh la om นี่ไหนเราเด็ก lia ei mam ho ki fanu khan ni hei no pang te kal chat ni la ya kan shet to khan ya lo lu la wai mai ni no pui le mai mam ho ki pang par ten ni he tiang par di moi ka ti sin mo pon set ya hi ni ting te dal dala hei moi khop mai เฮ้ยอ่ะ ei du ni kha ก็ไม่น่าจะชุบ kha po ani mo le ba ta ti na kan zu ka lang e hian ta tong hian ka ta Good. Step up. ba ta ngor chu ti chu puwal ka helmet khamiron pelok mai ka tlang mai ang heta tang kazin I robata heta tuikuala kap nu ka di chungi fapa kan tlo do na ni kan chong le thut do na ni hei tu na po bel metanga khong tu ra nga yang tu nghe lâu lần mọi gì vẫn lần vắt to cần chong à he anh ngày đã nó nhớ game rồi lại rồi chong thút vlog cái này rồi lâu té quay lâu bò hey anh chỉ bảo there he's my yes no problem illa in musi lawa in tum mulawa han ho kha kan she box ya Pleased to meet you. si bai ru le thatu fa pa pathum mo me che tel lo ti ro ani ta good thank you mania to kan om reng to amo เราชุบเรา thu ero ke di chu ti hian I nang mani ron mo lo top chu kan te kan ron suk thla ni hi hei chon lo ei lai ania min ho em long chu mo kan man dan ani ve sia man dan hi ai nang lo thei ania chuan helai step chuk chho kani chungi te in pan na step chuk chhowa hian kan chho me ka amuang changin ti chuan helai atang kan kal hian I Tuikual South mual lama kan tlan thali anga kani zuali te chungkwa kap a ho na te kan zutlo le don ani kani zuali te kan tlo don ani to na hian an in kan pan me ka calling bell kha ka peta เราเลือกเราก็เที่ยวเราเลือกได้ตัวเราว่า ani mo ka shelo ni chu kam he kan run surprise chu surprise thok chon ni mo khoi mo again he kan en tiang enro insang en hia run block zoi rei lawang ai be ha lawang mission ve nga zoi ni ron to lo ai ron to kan man lo lut tu ga chuan mamoy te ina kan lo ta ti hian an ni ya chung chian khosa ni hello an che bai ru hey Good morning. Hello. Pleased to meet you.
He is the elder brother of the guy down there, my other cousin brother. And here are the kids and the wife. Just last week, we have been going to Tuikual and then Darlon. Yeah. We are going back to Darlon day after tomorrow in the morning. So before that, we wanted to visit you all of my cousin brothers and sisters in Aizawl. Everyone is going to attend the church today because it's the first Sunday of the year. It's very important for the people living in Mizoram because we are all Christians, you know. Ayan, mamoy now dampuya ka cousin brother thawdlo vele te ang. Dampuy hi chwak man em. Oi, hey, okay. Dampuya chwak man mo. In khom turin. Hey dampuya. Ay khom tura chwak main kan ron kalani hi. This is one of my cousin. Tuesday ya kan kalang Madrid panin mo. Hey mai tuam hi tunge. Fela. Ay fa pa tho mo. Va mer tha ve hey. Dampu hi fa nei mel tha thei rau me khoi boya. In chi bayang. Fa nei mel tha lam ve khoi boi. Ka chi bai to chem chi bai lo ti ro le hey po. Me tha lam lu tuk. Karule, izangin ni reng pangami fate. Ni mo hey po himo. Oh, ni chu khoi chi bayang. Kalau sedon reng lei cheu niam le. Hey aquarium ten nei ni hi dam mate chung chuan. Chung ko thalak. An mani chung ko thalak. Ani hi khozola in pos reng thina tun ma chuan. Khozol khwa ni thina. Ma se tu na chuan Aizawl om ve to ni kuming za atang khan Aizawl om o hei kum thum ve la ni ta ang Aizawl om hi in cho kan leilo so da misan ve nga cho kan edon hei dam pui thian nu ania in mu khan lu tuk chuan ming te hi kan in shalowa se ni mo o Yep. Oh, kau zui về hà lăng. Ini, le kau ru le. In khom tour. In khom tour. In khom kal tour te. Kau voi in sungai poi mo ni ania kau san. In khom hi mo. Hey. Kani zuali te step chawat pongpar dal te chu. Moi ro lu to kheng te hi. Ina ti moi du. Kau ru. Le. Ole. In khom kal tur. In mu nom me, chol ni tu ka in khom han kal so me hi chu mu nom ti ro. Tiang hi awang ania. Hey Europa te pe chan awang ania. Chol ni in khom tur kal so hin wang te mai nia o. Vang chuan a lo mong kan van nei in khom kan ngai poi mo chol ni a hian in van na leo in khom tui vek wo ole tuna hian kapanaw pagkapazara min boral santani a chumi nupui kanuremi aladama ani hi mission venga akhosa a chu tukin hian kan han tlawhna dona mani loka kakazin dian choni afanu upaberte nu fa in an boral san to a chumi den chena ral pa ni fomin kan tlawhna dona ni kanuremi local wang it ai lowin khoma lowin khom wanga in khom bang kan han hak ani alom ome in khom really greet her. She's my auntie. Kanurami. Kan mo man
in Humanton. Yeah, we should have called you, but I don't have your telephone number, so sorry. I should have asked my cousins. Yes, it's okay. Okay. Oh, my auntie has a very nice house. Very comfortable. Very cozy also. Kan han nuam ruk lu tu khay. An in kan ure mi kan han I ngak kheng sha ma ban lom om em in nuam ta ki lo ne ya hei. In la chu moi ro ro boxi thiang him fai boxi. Gerania who we have in Spain as well? Yes, yes. Okay. And it adapts very well to the weather. Kapi rebi pong parte. And here is the three of us together. Okay. Yeah. I'm wearing my helmet. Okay. Kahi in chunga. Pong par moi tak hello niya. Kapi rem kanurem hian. Here you have another geranium. Another geranium, yes. Moi